Biyag ti tao. Agpakada akon, LV Bakit. Makikidana ka ni boss. Iti kasta, makatipinak iti plate. Di mo liplipatan ti agipaw iti kwarta ah. Wen, di ka mandanagan bakit? Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga rod. Wen, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa ilang ti kontrata me. Amang ano saan ko amaala adagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya. Kababain samot, bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipaw it mo akwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y ah? Napudot manan ti ulom, bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kamatan, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yo kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat ak iti suporta ka ni Julius. Ta asawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amangan no talaga saan kami na madaan iti anak. Taamo yumot, adayo tiba iti tawan mi. LV, Nasurukan na talo at tawon nga agdandan na kami ngam awang paylat anak mi. addan tulata anak ko. Saan pa'y siguro at tiyempo. Ngampatyak adumteng to. Saan samatan nga agtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awang pay mo't anak da ka ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na mo't tulungan di asawa na. No aday bagak makaunget-met. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbaglaki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay naku nampay mare. No sabali laang ni Julius, jakla amon mare. Adamat gaya man impaw it ni Julius akwarta anak ko. At dananang 10,000 laang. Laang, lalaang lati 10,000 anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000 anak ko. Nagngina ti magatang itan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsak iti biyag ko itananang. No amukla kaso ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Ha? Makaburing mo tawan na na. Manula ang matatawan anag din na kayo anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laeng. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kit dinasinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasi manak ko. Di ka agsaw iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagkan ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na, tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam saan aday ta sinsina ti ibagbagam anak ko. LV? Ha? Roldan? Kunaktumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamat Si Kangay. Nasayaat ko na. Iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Ay, saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa anagawid? Hindi namin sa nakalman. Nagbakasyon na. Madimat no trabaho akanayon ti aramidan. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa ijibalay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawan na. Awan matlakadwa kay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwa na.
Kat, kumusta kayong mutan itinobyam ngay? Awanin na. Nabayagan na nagsina kami. Ni, apay mo't ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo nga. Kumusta kayo mataniti asawam? Kasjay lata. Aging gayta awan pay lat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan ije balay. Adayo a lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narigat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa. Ay, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Dala masair tiriknak. Tatalaga masursurunak, Roldan. Ada akon, bakit? Ni, kunak man no saan pa yan alpas di kontrata yo? Makabulan lang ang sipod ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. Iso nakigida na ka nagawid. Ken mailiwak namin ken ka, bakit? Anya? Arakupan ka man? Ne, agdigos ka pa'y mo't ha? Kasla di ka nagdigos mo't iti manungal daw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apay aya? Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti isungbat ko. Kano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigidanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalong aldawan? Nay, apay akas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak ta nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't kaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man no saan kayo nga okay. Talaga matasaan. Mapilpilitan naklaang. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawon na kayat ko sinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, saan na nakasapulan day ta? Noadda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Well, ado ti agur ora at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapol nga agenjoy tang agkuyog. Tadita amo no kaano man nga agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Ilbi iti balay daruldan idi na minsan nga aldaw. Ha? Nukasta, nagawid din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray, Dito yan nga agnaad. sakahan, nagbakasyon laang. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wen mare, ngam idi dayta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karo badaruldan amay at ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, Ah, angam sa bagay, awan mo kinidakas na nagkinumusta dalaang. Tidakas na ka nagsinublyan damanon. Tanay, ada mga rod asawa dyan na maun. saan ang mabalin ang mapasamak dayta mare? Jak ipalubos nga agbasol ti anak ko. Elfe, pudno ay ang agkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlo laang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ay ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko, saan anasaya at tikastangar aramitem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak, wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo? Agraman day taabanag, ikanyo pa iti mali siya mo. Wen taamangan no day tanto ti pakadadaelan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yu iti dayjay Aroldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikanyo iti dakes sa kay papanan tararamidak. Di kay kadimandanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay kita di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko.
Liklikam kuma, ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadak ditan no bilang laang? O di, agnad ka niti pagkababanga. O sige, Kaano nga rin biyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten ka iti terminal tipos. Awagan na to, nada ka ni Jai. O sige nga ron, tagim paki akon. Oh, agya manak. Nagkita tamanan, Elfie. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga ron. Amok amabisin kan. Iso ang nagluto ako iti paborito amasida iti boarding house ko. No kasta, kabisadong pala ti paborito ka masidang aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y, sweet ka launay kanyak. gaputa ayatin ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Amang ano adamot ten anak ta. Wen nga rod ngam sana bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanaganak, Mare. Diyak makuntak ti anak ko. Apay napananaya, Maray. Diyak nga rod ang mo, Mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kanawan ti daddo maakawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti baga ken Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko, Mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan, Barok. Diyak nabantayan di anak ko. Naumas siguron kanyak na Elvie nanang. Sa bagay, nabayagan anadlaw ko at timam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawa kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ayayatan ni Elvie. Nasakit. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko tagawid mo't laeng ni Elfie, Barok. Kita am ti result ti pregnancy test mo, Elfie. Positive. May sakon nga ama. No kasta, talaga ama si Kugak. Wen. Ang apaya kasla saan ka naragsak? Saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ta. Mangan ta itirwar. Groceries para kada kayo nanang. Ay na, agyaman naklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elfie. Ngam malagip mula tamot agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, Barok? Wen tanasaya at kayo latamot kanyak nanang. Ken da kayo ti pamilyak. Amuyo met, ajak pulos na am-am mo nagiti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalatta ka sa anak ko. Takamang kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita, nakitak mo tanaga po ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagkasat ka. Nadan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at respeto na kun kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok atunggal mapan ijay balay. Kat namnamaan na amadanon na ni Elfie ijay. Ngam kanayon amapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Kinaudi adamag ko kat nagpas ngayon. Ija ka mo itamare. Nabayag mo't ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak mo't makuntak ti sigod anamber na. Amangan no nagsukatan. At damadmadlaw ko, Elvie.
Anya day ta, Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarup-rupa ti anak ta. Ah, Awan na pulos imalaan na kanyak. At umot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama ta putot ti anak ta? di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kasta pa'y laang ti damagamat. Amumot nga da napasama kiti nagbautan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wana, ngam saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, Iso pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay ang masapul nga aramidam ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak ta wano saan. Apay pa'y laang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko, mariribukan ak namin. Saan ang may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Roldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko, kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? In sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan met na nagtawad kanyak. Isong aging pagikan, tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Ta saan ko aputot dayta? Ay na, maragsakan aklaunay, tanalagip yu tinagpasyar, Elfie. Ay na, nag-cute to'y apo ko. Agsubli kamin iti anak ko dito'y lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kamin ka na, Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko, mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang? Wen anak ko, ket oray di na ibaga. Amok lata atunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma maturog pa'y iti siledyo. Uray na dagsen ti basol mo kankwan. Ket mariknak ang mailiw lat na ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman ak ta nagawid kamutlangan bakit? Sapay lang kumata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at awan na di ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasayat kalatta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo ta iso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni dayta ti anak yo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ti ama to'y anak ta. Ha?
Manrabakan, LV. Kasano ko maamapasamak ti kasta. Inyawid ko ti papeles apam nagasan ni Roldan ti ama ti anak ta. Iso ang nagsina kami, tadi na maaklon asaan na apo to timpas nga ko. Anya. Diyak amo ama si Kuga kidi pimanawak. Kat sika ti ama ti anak ta, Julius. Kas makita mat, kayang ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, ti anak yu, Julius. Agkarupro pa kayo launay. Oh, agpaiso ka ni dayto ya makit kita kan mangmangag ko nanang. LV. Wen, Julius. Kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayatan ka. Sorry talaga. Ay ayatin ka met, asawak. Oh, ubak man ti anak ta. Umay ka anak ko, ha? Patpatgan kayo, nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan tinaramid ko iti kalabas. Biyag ti tao. Anya matanti kastoy a panagbiag. Ha? Apa yan, Raymart na kay? Anyat pagpupudutam asim mangpat. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matan? Imbes nga andi nga yan nak. Tapno lumag-an tirik nak. Hanggang kasta ka met. Raymart. Anya ka talaga iti biag mo. Asawa wano ka aruwam laang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Osan! Rumuwarak mat lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwan pare. Dahito lang mo tiyamok a solusyon iti problema kay. Arak. Una pare! Ura niya klase iti problema. May isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare. Iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sos, awanin na ti ragragsak. Ken kang runan ti amin pare. No adarak. Adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, mala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi ang sakit? Kat parbangunan idisim mangpat ka. Kan kasta unay abartag mo. Kastaya? Intulod na kadi kumpanim. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat mo ti bisyum iti ara? Karerain ko. Pangasin ta dinak sermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramidak. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, dinak la ka di maawatanan. Amumat aday ito lang tiyam a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary laang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal ti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ro ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamunlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamawan. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kas na nga ibagbagam, Raymart.
Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jak kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh, Agrobat ka ta inta makimisa. masadutak. Mapan ka siksi ka. Maturugak. Maturog kan to numalpas ti misa. Di nak man pilitin ta amangan no makaturugak iji simbaan eh. Ikan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho ti inaplayan na. Padasin na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jemay sa akumpare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigod at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit na jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod idin ay barkada. Isumutan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman naktatang. Tanukas jay abagbagaak. Agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga. Nga agyaman ak kanutaarak la ang tibisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon. Tanubagbagaak. Bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam, takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka asi ti Diyos. Patsek adi na itulog ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsung ka ni Raymart nga agbartak. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si katisarsaritaan na gititat tao? Ayawan, bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Ta saan mat napud no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si katinang isungsung ka ni Raymart nga agbartak. Manipod ka no, hindi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanyak. Anya? Gatuan. Iso timang isungsungsung kanyak. Palso dayta damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak amapan agsyat. Wen ata nakasursurukit nga rudan, insurom nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na eh. Tarabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wen, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tadaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkarupay kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa iti nabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na no kasta ti kayat mo. Ha, si katin nang ibagay ti kasta ha. Ha, ti kunam jak maaramid ti pumanaw. Wen, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti daytoy nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sao ka laso. Aramay damon, tap na malpasan. Ay, Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa ilaang ngam nagunagan ti sanaay mo. problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi bakit. Dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mat kidni. Iso na lang ta makagastusak. Sa payawang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ay ala Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasarono ti problema adumdumtang iti biyak ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagag. Apay akanayon adumtang ti parikot iti biyak ko. Apay nga ta? Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarawan. Warak man. Kastamlat na kanayon. Tunggal da kamatek ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak tada papanak. Papanamanan. Inak iliwliwag ti parikot ko
Kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso nga inak man iliwliwag da ito aparikot ko. Pat siya man di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron na. Ore siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga ibagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaisot ti arak ta makasulbar. Kasi ta, naragsaka. Awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Agraragsak na ikit ya. Ano kaya't mo patpat nagta ditoy? Tayo inom ta amin asweldok. Amangan magungot ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawak. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apay nga? May mayat ti awan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan, mga apakan ka pare. Iso, ano syakti si ka. Tula rin akong. Sinamat na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit di tagbartag Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita parts. Uray kaskasa no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan ko na. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho mre, Mart. Awan pa itananan. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapan nagbartag. Imbis sumapol ka iti pag sideline nam. Jak maipamaysa. Tanasakit ti ulok ngagpampanunot nanang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasaron ti parikot ko adumdumtang. Kayat ko ti makailiw-liwag. Kayat arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at maw. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day ta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kelemet anak ko. Nanang. Agpanunot ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Hinta mo't ag-relax sige pare. Kayat ko na ita. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Agad ko na. Iso mo agsagana ka tama pantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dak mat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinata? Alasanan. Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga? Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. Adda iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anyagaan nga ospital ti ayan na? Agyaman nak, ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagipon pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid dan nagitito sakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kasto yan nagbanagak. Diyak maglon ti kasto yan nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patib karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Adda kami lang dito eh.
Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka baybayan? Ang inggat ka balak. Dili asawa ka. Raymart lang ay. Apay akas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apay yan. Agyaman na kiti kanayon na panang bagbagam kanyak bakat. Gusto ka. Awan ti din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakat. Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panagab-aburidok. Sorry bakit? Kinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay. Biyag. Di tao. Uy, Marlene. Asino si kabit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, Di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagayayaman na kalaang. Apay ayakas tati panagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang aday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damit ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kaslasaan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak nanang. Nagsasarunod ta abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Disyak ko ma timang suporta. Ngam impanaw naman kami. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat papanamanan nga'y kaloy. Mapan kami ti may sa sugalan nanang. Bareng makatsamba akon. Tatang, simangpot ka matgaya man. Uwain, Marlene, anak ka. Alayam na ito yung ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibus gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka. Alayam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. May iliwak kami ni ti boses mo. Iso ngay nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayo itong madamdama. Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek Marlene. Katuna, agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho nga inaplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Malaka na sayat nga rod ano kasta. Wan, Kat apay di ka pa agawid, Marlene? kwa, adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kastaya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti kanak. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyaman nga rod Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y Kaloy. Iso anang inamot ti bayad na. Wan Marlene, damong ka diti mga niti kastoy nga panganan? Wan, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di?
Marlene, kasanungay. Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagarong kanya. Apay, di na ka di kayat, Marlene. Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y am-am-am mo anay bang. Isumod lang titurong na. Amok akayat nag. So saan ka madanagan? Taay-ayatin ka launay-unay. Alakap no kasta. Un ang harod. Sung bata kon ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak, Marlene. Datang aruta na. Un kaloy. Kaloy, asino tinakita ka babaya kadwam ita ije palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka, asaan akapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tadjakon kayat ti sakit ti ulaw, kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa'y ti kanin mi. Anak nagsaya at ano kasta? Un tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ro day to'y nabati ang mais. Tamiriendaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga rod anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Un abi, tawan nga minin nagluganak. Naimbag tadan ni Kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni ka di kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Un abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Un abi. Ala, umawawag manan ni Kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, Kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sarak tamanin to nadandama? Ay kwa, ang mga nuadupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrabaho. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kayat ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho mo siya kanubyom. Kwa, amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang arudan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga Rod Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, Kaloy. Sa dino a lugar daytoy, Kaloy? Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak Marlene. Apay, awan ka diti pa nagtalak mo kanya ka nobyom? Adamat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga minti barkadak. Makiatindar ta. Pasensya kan, Kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene, apay kasla tumaytayab ti panunot mo. Ay, awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbak ko anak. Anya, ay, tinasayat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Asino nga iti ama ti sikug mo?
Ni kadi Kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Api nga ngayon tulok mo. Jak pagaro pa nakastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mi ni Kaloy. Amo ka din ni Kaloy amasikog ka? Jak pa imbagpag abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga Kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya? Sigurado ka kadingas siya? Api nga akas na ti sungbat mo. Kasi ka laang matinobyo ka kasinsinnarak ko. Alalala. Wanan. Katanya nga ro ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko Kaloy. Duwata ang makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umaya ken tun bigat ije balayo. Urayan dak ijay. Rabiin. Ngam awan pa'y mat tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Ngamurayin tayo lata. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao ba? Umayak man! Ha? Woo! Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni Kaloy dayjay tatang. Apa ingay? Kaslan na bartek, Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten Kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kin ni tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay dadagas sa'yo ti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya? No kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami kumal. No kasta. Anya nga iti plano nga ramidan barap. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta ka raw. Nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, Kaloy. Kano kasta ti ko na edi iso ati matungpal. Iso ti masuro. Nalangarod. Ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalay sa kayon kin ni Marlene nga anak kaw. Iti kabiitan a panawan baraw. Wan tata, wan. Ariglado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat kuna tayo ama na amasahapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawain. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kano nga raw ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritahan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya? Kahit isaganaam nga raw dayta tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga agkasaraw maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat abi. Wen tamanumot na bulan. Umadanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? Wen friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. Adda ditang. Ay kat anusam Anyat amom, ang mga nula nga na lang distrikto ngam kinapuno na. Nasingpet gayam. Sapay la kuma friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene. Kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga ro daang mo tatang.
Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak kag samatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas. Ang sasaro ng tipan, ang sakit na. Alaala ka raw. Mapantang nga rin din sa ospital, anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan. Ngumawan pa'y laang mag. Hello, Marlene. Kumusta ka, friend? Ay, naimbag nga oras yun, tata. Ay, kastamot balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka. Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Deji Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin. Anya? Di na kunaan na napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak asawa ang anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun di asawam. Ngamada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak na nang. Kan kabailan na dayjay. At daman ni tatang na kadwa na. Ay na, nagalas ka ti kasta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Isodyak na kaawid. Sana bale, at tamad ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? Ah? San mat ah? Patpatsym tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun, min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jakam mo ano sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpat, Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man na sumana oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Ah. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailang no di ka pala sumardeng nga sumana oh. Maglablabas kang Kaloy! Nito! Ah! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangirang asawa. Ha! Umanawak man langan. Makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy iti rabi abi. Nabartak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ag kinabilda. Ay na, apay ngamin ani Kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida kapi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngam sana na may subli ti amin. Ay natapno ammom. Kabkabilan mo't laang ni Kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita. jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpukaw ka kalaw. Katrabein, naturugan ni Marlene. Ayan na dagita ginaktatang. Irwarayaw. Nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpukaw ka.
Apayasan mo sumbatan na gitawag ko ka. Ada ka din sa balim, ha? Ha? Di mo ambutilaw-lawat ng kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y, kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko, nga uray awan ka. Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta asawa mo. Wantatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran. Amangan ket dinupati ti anak ko kat dangrannan. Ala, di ka madanagan. Taging gat ka ba ilang? Tumulong ak. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman naktatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsaw iti patapos ako na da, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Katkas lang magusto ak ti ugali na. Padak met abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manan ang mailawan? Narigatan. One friend. Kaiskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Sika no kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanagnak akon ti kinapudnom kanyak. Iso asiki. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rudin ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mangan dagiti trabahador. Ay na, danda ni malpasan tinagdakila balayok ni Marlene. Agyaman ak, Barok, ha? Nakasingsingpot ka unay iti anak ko, kan iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan namot lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na, Barok. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin ko na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, Baraw. Talaga siguro mat anda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang.